بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Bütün asman zamanның padişahlığı ilkidi boğan Allah'ın berkiti büyüktür. Allah her nersege kadirdir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Siledin qaysınlarning amali en yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ölümni ve teriklikni yaratdi. Allah mutlaq g'olibdir. Tavba qilg'uchini en mag'firat qilg'uchidir. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Allah 7 asmanni birinin üstüde qilib yaratdi. Mehriban Allah Ar-Rahmanning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen asmanlarga tekrar qarab baqinki birer yo'chiqni ko'ramsan. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Andın sen yine 2 qitim qarag'in. Ko'zing asmanlarda birer nuqsonni tepishdan umid üzgen ve talgan halda qaytidi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Hakikaten biz dünyaya en yakın asmanni çırağla yani yoruk yıldızlar bilen bezdik. Ve ulanı Pəriştilərinin sözlərini oğurluqca tınşaşqı urunğan şeytanlarını atıdığan nərs qıldıq. Yani şeytanlar yıldızlardan çıqqan şoğlu bilən etildi. Şeytanlarga ahirette devzaq azabını tayarladık. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Rabbini inkar qıyğanlarmı devzaq azabıga duçar boludu. Devzaq nimi degen yaman jay? إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ula devzaq taşlanğan çağda qaynap turgan devzaqning işek anırğandek sat avazını anlaydı. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Devzaq g'azabdan parçalanıp ketishga tas qoladi. Devzaqqa har qachon bir top odam tashlangan chaqda devzaqqa muakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ula undaq emas. Bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz onu inkar qildik. Hem de biz Allah hiç Adem'ge vahiyden birer nersi nazil qılgını yok. Sizler fakat çonqur azgınlıkta dedik deydi. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ula eğer biz peygamberinin sözlerini anlagan yoki tushungan bo'lsak, ahli devzaq qatorida bo'lmas edik deydi. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ula günahını toniydi. Ahli devzaq Allah'ın rahmetinden yirak bolsun.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Rabbidan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, Alloh hamon uni bilib turdi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Mahluqotni yaratgan zot bilmamdi, u şeylarning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardardir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Uning ustida meninglar. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar terilgandan keyin Allohning dargohiga qaytirilasizlar. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Ey kuffarlar, osmondagi zotning yer tavrigan chog'da sizlarni yerga yutqizib etishidan qo'rqmamsizlar? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar? Sizlar azobni ko'rgan chog'da mening ogohlantirishimning qandoq ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganlik kim qandoq ekan? أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Ular qanotlarini yaygan ve yıkkan halda üstüde uçup ketayotgan qushlarga ibret gözü bilan qaramamdı. Qanotlarini kergen ve yıkkan halda üstülerinde uçuyotgan qushlarni qanotlarini açkan ve yıkkan chaqda yerga tushib ketishdan faqat Allah kudreti bilan tutib turdi. Allah haqiqatan her narsani ko'rib turguchidir. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Sizlarga Allah yardım bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kofirlar faqat oldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nozil bo'lmaydi deb aldaydi. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Agar Allah rizqini tutib qolsa, sizlarga kim rizq berdi? Ular takabburlikda, haqdan yiroqlashishda azvaylab ketgandir. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Zadi qaysi odam yo'l topalaydi? Beshini sangiltib mangan odammi yoki qaddini ro'z tutib tuz yo'lda mangan odammi? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulağı aytqin ki Allah sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Aytqin ki Allah sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi.
hesap beriş üçün Allah'ın dergahıga toplanısılar. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Ula, eğer sizler rastçıl bolsaňlar, bu va'da kaçan işe aşırılıdı, deydi. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّٰهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa aytgın ki, bu haktaki ilim, yani kıyametinin kaçan boluşu Allah'ın dergahıdır. Men fakat oçuk agahlandırgıçımen. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Ula azapның özlerge yıkınlıkını körgen çağda yüzleri kardap gitidi. Ulağa mana bu sile dünyadaki çağınlarda talep kıygan nersidir deyildi. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin ölümünü arzu kılıdığan müşrikler aytgın ki, aytıp beqinlaçu, eğer Allah sizler arzu qilgandek meni ve men bilen bolgan mu'minlarni halak kılıdığan bolsa, ya ki bizning acilimizni ta'xir qilib, bizga rahim qiladigan bolsa, sizlarga nima payda ba? Kafirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Aytqin ki, o en mehriban Allah Ar-Rahmandır. Onunğa iman etdik ve onunğa tevekkül kıldık. Sizler kimning roşen gumrahlıkta ekenligini kelgüsüde bilisizler. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Ulağa aytıp beqinlaçu, suyunla yer astığı sınıp kesse, sizlerge kim ekin su keltirip berdi degin.